isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naragsak ken bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kayat kulaang nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Ket kidawak nga anusan tayo kumaakitaan no legit matlaang ti pagdangdangagan tayo. May salaang ti channel tayo kakabsat. Daytoy laang Miss F Drama awanen sa balipay. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga ador. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin makablaawan kayo manpay nga awan ti malabsan. No bilang tamapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga ador. Maysa akon as senior citizen. No may papan iti ugali talaga nga istrikto ak nang runa kadagiti anak ko. Talo ti anak mi nga agasawa. Dua a babae ken maysa a lalaki. Tinak istoryaan ita ket may papan iti inaudi nga anak mi. Iso ni Romnick. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Sa dinutayan ni Romnick bakit? Diyakam mo lakay. Adda siguro iti silid na Saan sapay mat abimangon. Anya, aldawan. Amunang ato ti matrabaho. Ngam aging gaita, ti pabimangon. Napuyatan man nga Anya launay ngamin ayat ti pagpuypuyatan Ay kat anya pa'y kumangay. Kasi cellphone agay ayam iti online games. Ay po, laklakayanan. Ngamday tapay lang tar aramidan na. Imbis nga damal pa sa trabaho. Awan taon unain na matag cellphone. No di namat nga rod ammo ti mabagbagaan lakay. Isuman laing ti kasta. Lumaklakay a dumuldurdog. Ay, kasanungay nga umasinso ti biyag na no kasta mo ti aramid na. Masurunak man ako na akon. Adda ka di obraan nyo itaalawas, tatang. Adu anak ko, apay gandi. Pa-extensyon ak kumati kusina mi, tatang. Nalipit ngamin. May mayat sa no palawaan basit. Tapno nalaklaka ti agubra. Kasladyak ngamin makaangas gapu iti kinailat na. Kat na sumat ngamin ti bagbagak edi. Kunakmat nga ilawlawa ito kusina yo. Ti amok akit may mayat no nailat laang. Tanalaklaka alinisan. Masikuranak mo't. Takasladyak makakutian na sayaat. Ay kat gumatang ka nga rudan ay ti materialis. Taos tuntuin ton malpas ko ti daldalo sa kidibangkag. Sige nga rod, tatang. Aywan, ibagaman kit di gayam kini Romnick. Tayo sunti mangirugi. Total, amo na mo ter aramidan na. Tulungak to, hinton malpas ko ter aramidag. Sige nga rod, tatang. Ang sa dino ayat ti ayan ni Romnick. Kasladyak mo't nakit kita. Ay kat adda dita kwarto na Day talag cellphone ti kukuan na. Di na pa amumat ti tumulong. Sige, takasaritak tuman nga rod inton madamdama, tatang. Oy, Romnick. Agriing ka man dita. Romnick. Ay, nanang. Ay, una yun ti kasta nga itsura manak ko. Nakausob ka nakaidda dito'y waiting shed. Kaslaawan balay mo iti kasta nga aramidam. Ay, kuha na lang. Ala, umay kanta agawid tan. Una kayong gagawid. Sumarunok to. Agkuyog tan, tasapsapulan na kanimanang mo ayoli. Apay ka no ya. Adda ka no ipaaramid na. Iso nga umay kanta agawid tan ijay balay. Sumarunok to. Maturog ak pa'y. Ituloy mo to ijay balay ti maturaw. Dito ako na maturog. At least dito itawan ti agungat. Ha? Sigurado. Umanungat tumanan ni tatang no makita na amat maturog ak ijay balay. So dito yak latan waiting siya da maturog nga lang.
Nay, bumangon ka ditan aromnek, aldawan. Amumot nga ito matrabaho. Unamot nga mintag puyat. Bumangon ka ditan, tayong karugyanan ti papaaramid ni manang mo. Kasanungay nga damarugyan, no kastamot amaladladaw ka amarieng. Kaanon to ngayon amalpas deta, no day tamot sadot mo, ti pangrunam. Ala, bumangon ka ditan. Simangpot ka din ni Romnick, tatang. Ket no kapampanaw na laeng. Nakita ka nagkuyog da kini Renato ang nagpadaya itay. Ape ka de? Sa dino ngay nga tati papananda. Di ka mo dengdenggak mat ang mapanda ka no ijay pistaan. Anya? Ay sus, sapay inted ko kan kwa na ti kwarta apaggatang ko maitidarat kan semento. Anya? Ni, apay ngamin nga inted mo king kwa na ngay. Kuna namat ngamin nga iso ti mapan gumatang. Iso nga inted ko matan Ay sos, awaden Sapay damag kung agsugsugal ka no di kabsat mo. Tinasayaat, ingkalaang surutan. Alaam ti kwarta kay kwa na anak ko. Nakababain mat ano mapan ko kitin sursurutan ijay. Urayik latan nga agawid tatang. Bareng numapanunot na, adi na mat bagi ti kwarta nga igam na. Ay, sakit ti ulo talaga da di kapsat mo. Laklakayanin, ngumawan latta ti panagbalo na. Kanayon mimot abagbagaan kininanang yo. Ngumawan mo't dingdinggan na. Umakpay kiti namang bagbaga keng kuana. Nasaya at matasimangpot kan Romnick. Apay ka din nanang. Sermonan dak ka di marain, akas iti kanayan apa ng sermon ni tatang kanyak. Ha? No sermonan dak, pumanawak langan. Ay, di ka ba nagkasta-kasta si Karomnik? Ayan tay inted ni manang mo ayole, nga igatang mo kumaitidarat kan sementaw. Ay, kuha na nang. Iyag mo, imbilin na kanyak nga alaakan ka. Ay, kuha, awan mo't nga rudan. Naragrag kun sa'y dirabi Ay, di kagar aramid Romnick. Kat no 10,000 ka no ti inted ni manang mo. Ay, kuha, uwa na nang. 10,000 ngagpaisaw. Impaabak mun saman matan iti sugal. Saan mo't ananang? Pudno na ba anak iti sugalan? Ngam nagbuyak lang. Saan ka nagtaya? Di ka di agul-ulbod anak ko. Iyag mukit din, tanitatang yu kanon ti mapan gumatang. Awan nga rudan. Kitaan nyo ani. Oray kalkalan nyo ti bulsa ka. Narigrag ko talaga. Promise. Anang. Apay aya. Di ka man naariwawatan ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Maturog ka kit din. Nasakitin na mong ko ganit atang. Nanang. Nay, taapay mo't ngayon ko. Sakla ka na yun nun. Bakit kita na? Awan pa na sayahan ba't nga naramid ko si matang na. No kasalumot ngamin, kat di mo matungtung palin ti amam. Saan nakamot kat nga ungtan no tong palin laang ti baganakan ka? Tungtung palag matanan. Aming nga ibagalang inibilin na. Tungtung palag. Talaga kit diya, di nakaykayat ni tatang. Nanang. Saan nasabot kami nga anak? Anya, ay di ka man agsasaw iti kasta Romnick. Maditi kasta nga ibagbagam. Pudlumat, sandak akaykayat ni tatang. Siguro, ampundak lang. Uno saan? Amangan no saan nga isot ni amak. Ay sumardeng kan Romnick. Nabartag ka. Iso maturog kan. Tanay, agkakanatan ti sasawa manak ko. Oo, talaga kita natangkan sa ulo na Di na amo, di mabagbagaan. Ay, wan nga rod Sapay kasla ka sino kasjay ang maungtan. Di nalatultuladan na kita kakapsat na. Babayad ang agpaiso. Ngam amo dati dumiskarte. Agmay-may salang arudan alalaki. Ngam kasjay pa ito ugali na. Makapasuron. Mala, bayamon ta kasaritak tumanan inton sumangpot lakay. Wala, kasaritam to. Tanus siyak. Ay na,
Nauma ako namang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Wan nga wan. Ang mawan mo tungtong pala na. Ialang-alang naman di bagbagak. Uray siya. Di nakmatla ang dengdenggan. Ngam di talata ko mamauma amang bagbagakan ko na. Barang dumngag tumitla ang ti anak ta, lakay. Nanang, imawag ni Auntie Susan. Nabarbartak ka naman ni Romnik ijenatayan. Agulgulo ka no, tanaabak iti sugal. Ibagbaga na ka no asinaurda. Anya, ay una yun dadya tao. Asino ngay kano ti kadwa na ijay. Jack matan na damag nanang. Naimbag ano di da kurso na daan ijay. Hintun kwan bugbugan dan tuki din. Day takot nga rod nanang. Sapay kukurso na daan di kas nga itsuraan na. Nang runa pa'y nukas di na bartok. Awagam man kit din ni uncle mo abene. Kaarubadan samot jay natay. Ibagam kan kwa na tamapan na biit kita jay adim. Ay, mangibabain at talaga day ta arumnik. Makapa-stress day ta tao. Malabay amo na nako. Awagam kit din ni uncle mo, taibagam ti imbaga. Apaya kasta karumnek. Awan mat pulos dengdeng kamon. Tatang, Mangibabain ka. Anya lang nga ti ko na undag iti makam amukanyak. Gapot kas tangar aramidam. Si kamot ti mga pangpangulo iti gulo dito lugar tayo. ay apo, normal tinabartak day tatang. Lita, agkalintagan ka pa lang amin. Agdadata lang arudal abasol mo. Sumungpat ka pa lang. Talaga amat anormal ti kasya pasamak tatang. Nang runan no kakasya paskin. Talaga sana malikligan nga dagugulo. Oho! Talaga kidya torpe ka ah. Awan mo, Rumlik. Imbes nga agnagam ka. Saan may tagas lakar karwang ba't na agbalbalin aduldog? Jak amo na niya klase ti panunot at daking ka. Makauma ka na talaga. Anyat orasan lakay. Nalipatak gayam tay rilok ijay balay. Agraman ti cellphone ko. Jak na away. Agalas diyan ah. Rabi imot gayaman. Katuan. Kaya ba mo na Rumlik tagawid tayo? Sa dino ti ayan na aya. At daday di likod. Rugrug yan naman yung timakiin inom. Kat inayabam kuman ah. Imbagak itayon. Agtangtang edmat. Sinyasam tulatan ano mapantayon. Ingkang arot ayabanan ta intayon. Ang mga makiinuman itayon. Kat di nang tumanin kahit agawid. Mabit laang nga rod tamapan ko ayaban ti anak ta, lakay. Papa namanan, Romnek. Mabalak makilamay. Ijay. Hindi na tayan Naa. Asino tinatay? Ura ibagak di mumut lang amam mo. Katsika nga amamom. Saan? Ngam amamok. Anya? Katsamapan kano saan da kamat nga amam mo ijay. Intun kwan mabarta ka man ijayan, kababaen. Apay ay aparitan dak. Kan mapanak nga rudmut makipagrik na. Saan da ka kumamat aparitan kat? No amom ti agawid adagos. Kat awan mo't lang mataramedag dito'y balay. Inak makilamay. Tapno dan tumot umay manglamay kanyak intun siyak timatay. Naa. Katagpay sumait. Ay, Jack amokon ka. Apanak makilamay tapno makainumak iti arak kunam di Ay kat adamin ditan sige tamapan ako. Sigurado nga urayin ako ni Renato iti waiting shade. Bakit? Inka man ringan na Rumlik. Kat no awan mo't iti kwarto na. Sinirip ko itay. Anya? Ne. Sa di numanan nga tanapanan na. Jakam mo Di mo't nagawid idirabi eh. Sa pinagado ti matrabaho. Awagan man. Ibagam tagawidan. Ay, una yan. Imbes at tulungan na kidya bangkag. Saan mo't at ado mo't ti bulakbul na. Kasano atulungan na ka? Kat di nantupay laang nalnalpas ti patpatrabaho ni Yole. Dahit tangarog kat. Mamin ano adagdagan. Mamin ano ama ibaga. Wan mo't awan. Ngam inton kwan. Agpukaw manin akaslasok. Sumang patulaang inton kay kahit na. Ay, wad nga rod Kat no di na pa'y mailabad agitibado na. Naurnong manen ti murang na.
ag kaiwarapay. Adda ijay banyaw, adda ijay salas, adda ijay balkon, amin samot asuli, adda bado na nakasabit. Bay-bay amdita nga agbuot na kita murag na. Di mo nga min lablabaan Bay am nga iso ti mangilaba kada kita murag na. Numakasikurma nga rod akit kitaan. Iyuper na sana panawan. Nasakit ti matak amang kitkita. Iso akapilitan nga ilaba. Inton maminsan, saan mon alablabaan? Bay-bay amdita nakauper. Makita man no di na ilaban no awanton ti pagsukatan na. Anya day tanga ugalyam si Karumnik. Apay manin aya tatang, siyak manin tinakita yo. Na, tas sumungbat ka pala ang amin. Kasano, kasyakla ka na ayon ti makitkita yo. Kurt, nasagit din ka mo kanyak, kasta ka de. Launay tatang, kasano, kat unget kayong awit kanyak. Kanayon da ngay kumpara kadagiti kabsat yo. Ti kayat yo, agbalinak mo takas katakwada. Apete ko nam, ungtan kaya no nasayatar aramidam. Kanayon mo't nga war nasayat nga ramidag para kada kayo. Dagiti lang kamalik ti makitkita yo, tatang. Ulitak saan ka nga ungtan no nasaya at aramid mo? Kun may isa, para matlaang ka no apay nga ungtan kan bagbagaan da ka anak ko. Ay, Kita aman ti kasta nga aramid mo. Day talang agbarbartek ti kukuam. Nasumok mo pa yun ti agsugal. Saan lang nga day ta? Agulbud ka pa yan. Apet ti kunam, nasaya ti kasta nga aramidam. ay na, mamin ano nga ibagak aya. Normal day tay ti may sabaro, tatang. Ay, yakabukin ka. No sakitam ti panangungungit kukin ka. Nasasaya at langan do pumanaw ka dito balay. Ah, Tangay di mo mat kahit ti mabagbagaan. Ingkalangan nagsapul iti pagyalam ang makaanos ken ka. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba kan kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amam muna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapan yung tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, adda ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nod dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may ibaga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumutan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagito yan dagiti requirements mo.
Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Day talaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaan nga tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka lang siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrekak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Os, agpay so? Uwen, ikarikday takan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrekak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrikan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isuntun ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay, Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng ag-training. isun samot ti papanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasi yung. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo, ha? Pangaasi yung. Takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kuntaken no adapay ijay ti amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha, Oh, Papa, simangpot kayo matgayaman. wen. Mayat matiisa, ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ay, ko Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ni training center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda kanu ngamin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga namakatumpungi ti strikto nga opisyal, kad matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak taki ni Jordan. Awan nga rod. Iti pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket. Basta di taliwayan na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man ti rabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko.
Apay nga awan matan mauray ko at text manipod ka ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ag text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino na tiliwanda ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si kam gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na kanti. At ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman nak balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, kat isumo laangan ati mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam. Imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuma. Ay. Inawagan na kamutlaan ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anagsarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wen ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumat ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Wen nga rod nanang. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wen, isu ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo nga inluto? Ha? Isu ti nagluto iti binalon may anak ko. Isu ti nangisagana amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyong. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitaken ka. Ay sus, di mon panunutan day ta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan.
Natungpal met nga ang ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga, Rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka! Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamat ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Ha? Nobiak. Anya? Ha? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie! Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate! Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasamak kini Kate. Agkulkulong matlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan ti naiawawan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pala ang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapuera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti na kaya lalaki. Ay, Fernando. Kasi mo ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apama na makagraduar na niya lalaki. Ngaman yan, tadamat gaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis matla ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Umininom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko.
Wan, ang magkasara ni Timabiit. Iso nga awanan namnama nga ayatan na kapay. Ngamin, adan sa bali tibiyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakas kan ka. Sana nasaya at kitang ti babae nga inom iti arak. Bay andak ko malaang papa. Kaya't ko laang mati makalipat. Wan nga matataal mati salon na at mo iti kastangar aramidam iha. Papa, Malala, husto daytan. In kakat maturugan tap na makainanakan. Masapa ka pa'y manan na sumrek iti tarabahom inton bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may isa, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko, tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at nga nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun ije Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan ngagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanyak. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan. Ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy mantipadas ko ajak topulos malipatan, toy pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapol nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay abindisyon ti agsublikin ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagkan ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat,
dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Estela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan nga Estela. Balasang akpay iti tawen ko at 35. Ngam saan ati may papan iti kinasinggal ko ti inak istoryaan. No dikat may papan iti panagtalak nga impaay ko iti mismo akabsat ko. Panagtalak a dinadaal na nga isumet ti pagsaksakitan tinakam ko nga aging gaita. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasama. Oh, hello Paulo. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awan mo't kid di manang. Kahit ka lang nga kumustahan. Nadisturbo ka di? Saan mo't kit di? Kalkalpas lang ti shift ko. Oh, Kat, kumusta? Anya ti madamag di tabalay. Ni Nanang, kumusta mo't nan? Uyag nga rod nga uyag itay manang. Maululaw pa kid di ka no ah. Kinapod no na. Naibus pa yung di agas na. Naibusan ay ati impawit ko nga igatang mo iti agas na. Ay na, naibusan amanang. Manulaang mo day jay nga eh. Kan may sa, imila amin ang amagatang. Saan lang nga ita? Nanayunan pa iti inreseta ti doktor nga agas ni Nanang. Kasta ka di? Wen manang, pasensya ka na. Di ka kuman kayat adisturbuan. Ngamawan mo't daduma ang makasitgak. Okay lang ang ading ko. Saan abalit ta para mo't kin ni Nanang? Agyaman nakit di ata adda ka ang mga asikaso kan kwa na. Bayam taagpaw itak adagos apaman amalpas ti shift ko inton bigal. Kasla barbaro man ang motor mo kanakan. Siyempre, Anggal. Nangipanam nga itidaan ang motor mo. Awanin, Anggal. Inswap ko ti daan ang motor ko. Aya, Wan, Anggal. Daan nga minan day jay. Kanayon ti repair na. Isu nga insukat ko na. Adayo amay mayat day to. Naimbaglaang apang chicks. mayat nga rod. Napurpurong mangam ti sigod ang motor mo. Adayo, Anggal. Kasmat laang iti akin motor Guwapo kin na porma. Kumusta ka mo tan kabagis? Kumusta ti rikrik naam? Ay, kas iti sigod kabagis. Adolat tati agas atum tumarek. Ay kat ano sa mga kabagis? Tinapatag, agimbag ka. Naimbag laeng nga rod tada ni Estela amang ipawpaw itigatang ko iti agas ko. Noawan laeng nga ay na, jak amon kabagis. Bilibak nga ro diti dayjay nga ubing. Talaga ananakam. Ammo na panunutan tinagapuan na. Sa nakas ka lagi tita, duma dita.
Nakabroad na lang, binaybayaan da mo tang dagiti naganak da. Nako nampay kabagis. Mababainak nga rodan kan kuana. Ngamin iso amin ti pagtataudan ti gasgastusan mi dito'y balay. Ay na, awan rumbang apagbaynam kabagis. Ngamin, anak mo mo't ni Stella. Ar-aramidon na lang, met, noan niya ta muna pagsayaatan niyo kini Paulo. Kasta unay apanagyaman ko iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak itinanakam nga anak. Kat ni Stella dayta. Nagasatak, tanaad da anak iti anak akas kankwana kabagis. Uy, Beshi, nakaad-adayo man ti nakaiturungan ti imatang mo. Anya man ti pampanunutom aya. Ah? Ay kwa. Awan mo't kit di, Beshi. Kwen-kwenta at lang iti panunot ko. Numano nga ti magastos para iti panagpa-extension ko iti balay ni. Ay, wow! Sana all, agpa-extension iti balay. Ha? Un ata ni. Basit laeng mo't di balay mi. Masapol apa extension nak tapno addan tumot na saya at apagturo kakinto nagbakasyon na. Sa bagay, importante mat nga agpaysukat ti balay. Angam aguray ka. Oh, apay Beshi? Kasla nabayagan dyan na udi anapanta nag-relax ah. Ha? Relax ko ng Beshi. Wan, Beshi. Ay, jak mateng malagip Beshi. Kasla nalipatak pa'y kit din no anya da itay bagbagam a relax. Anya? Sika talaga, Beshi. Lukon nakman ako nakon. Angam puwera angaw, Beshi. Anya nga tanurumwarta. Intaman mat ag party-party. Uray apagbiit laang. Iti kasta maikati stress ta iti trabaho. Ay, nako, saanan Vanessa? Jak kaya tagastos. Sayang lang ti kwarta. Ay, grabe. Maminsan laang mat. Pasensya kan Beshi. Ang mas kasapulan da ngamin ti kwarta iti balay. Tila unay igatang iti agas ni nanang ko. Kanda duma pa'y ang masapsapul na. Biliba kun at talaga kan ka, Beshi. Ang amom, saan ka matkat a robot? Kasapulang mati ag-relax. Ay, adda akong dita, Vanessa. Ang sayang nga rin ti kwarta. Okay. Tapno awanan ti ado arason. Ilibri ka, Beshi. Ay, sus, saanan, Beshi? Nakababain matkan ka. Okay laang. Ala, agpalas kakit din, tarong Marta. Sino mat nga tati umawawag iti kasting nga oras. Kita ang man ti cellphone ko. Ni mat Paulo. Sumbat na. Hello. Hello, Manang. Pasensya ka no imawag ka kiti kasting nga oras. Nakataki kami ni Nanang, kat intaray ko dito ospital. Anya, Kat, kumusta ni Nanang? Kumusta ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor? At dapay lang iti emergency room, Manang. Kasapulan man ti kwarta para iti agas kan laboratories na. Sige, agpauita kadagos inton bigat iti gastusan nyo ading ko. Agyaman ak, Manang. Pasensya ka na. Amumot nga awan trabaho. Awan na nyaman na ading ko. Basta di mo baybayan ni Nanang, wan. Wan, Manang. Di kagdanag. Tasya akong ti makamukin ni Nanang. Sige, umawag ak adagos apaman ama ipauit ko ti kwarta ading ko. Nay, asino nga tati tataulan ti aso aya? Hey, salaki! Salaki! Leonardo, ating ko. Umayak man, kabagis. Ni ba't gaya manong Juanito? Ay, dumanon ka, kabagis! Naimbag nga oras mo, kabagis. Kastamat kan ka, kabagis. Ni Paulo, adda ka de. Awan, kabagis. Kapampanaw na laeng. Sa di no tinapanan na. Nagpaili, kabagis. Mapan na kanualaan ti kwarta nga impaw it ni Stella. Kasta aya. Wen, apay aya. Adda ko maiparamid ko kang kuwara, kabagis. Ay kat agsublikan to inton madamdama. Wano saan inton malmalam. Ta sigurado nga addan tunday jay dito'y balay. Sige nga ron, kabagis.
Agsubli ak tulaangan ninton malam. Hanya matan. Aping ingata ajak mo't makontak ni Paulo. Ay, itay ko pa'y nga awagan. Out of coverage, matinumber na. Ay, madanagan ako na yan. Diyos ko, di mo ko mabaybay ang tiinak. Kastamat ang tikabsat ko. Tarabayom ko maida. Kat ilisim iti mabalin apakaisagmakan da. Pangaasim, Diyos ko. Uy, Estela, apa yan? Agan ano ka? Itay kapay asaan ang makaigna dita. Ay, jak nga rod makontak ti kapsat ko. Itay pa'y nga out of coverage. Sapay anday di hospital ni Nanang. Hala, kat, kumusta ka nun ngay ni nanang yo? Day ta nga rod ti jak amo, Beshi. Tadyak matin makontak ni Paulo. Ag-relax ka laang kati. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo I-relax mo laang ka di ti panunot mo, Beshi. Kasano ko mga agrelaksa kat aday di hospital ni Nanang ko. Sakit jak maawagan ti kapsat ko. Ay, madandanagan ako na talaga, Beshi. Maawatan ka, Beshi. Angam no agpaabak ka iti danag kan nervyos mo. Talaga saan ka makapanurot iti nasayaat. Vanessa. Amangan no adda sa bali mabalin mo nga awagan iti Pilipinas. Kasinsin, wano saan, auntie, kan angkel mo. Padasam ida akontakan. Tapno maamuam no anya tinapasamak iti kabsat mo. Taapay adi mo matan makontak. Ayos pare. Sigurado magbigbigat man da ituin nga inom. Ay, kasi syempre, siyak pa iti ko ng pare Abel. Bili ba ka talaga iti kinagalantem pare Paulo? Ha? Di ka din sumanaw pare Abel. Ag-enjoy takid di pare. Wala pare. Ado ti chicks ko naman. Cheers pare. Cheers! Rabin, nga maging kaita. Awan pa'y lang ni Paulo. Ay, una yun day siya tao. Sigurado nga adamanin day jay iti ayan dagiti babarkada na. Sapay agkakaiwara dagiti gamit na dito'y salas. Nagado nga order na iti online. No sana sapatos, kalugong. No saan mat akalugong para iti motor na. Ay, una yan. Tinasayaat. Iurnos ko man laang ang dagitoy. Pagururayak iti isasangpet ni Paulo. Hoy! Isa! Umay ka man dito! Hoy! O, apay, anya day chay? Adda ka di pa'y order mo, Paulo? Tadua! Okay, ibagamlaan no anya. Angam nay, pay as you order Uwan mo ta! Abay, anya di pagkikita ang kanya. Awan makukorta na. Mano amin na ya. Bayadak. Di oray pati siga kag bayadak. Ay sus, nabartek kan Paulo. Di mo man amon tilawlawatam. Nalastog ka manan. Oho! Nalasto ka sa asawmat si Kaisa. Umabal ka giti at adote kwarta. Oho, umala. Nupudno nga ado ti kwartam. Bayadam nga rodan ti inordaryo, tagawid kan. Tanay, kasta una yan abartek mo. Ang mga no di mo man mayawigan ti bagim, gapo iti nalaos abartek mo, Paulo. Hello, Uncle Juanito? Estela? Wan, Uncle. Siyak nga rod. Ay na, naimbag man ta nakaawag ka kanakan. Kumusta ka dita, bruday? Okay, akla ang mat, Uncle. Ni Nanang, kumustan? Nadamag yung kaditi pan naka-ospital na. Anya? Na-hospital ni Leonardo? Kunam, Estela? Wan, Uncle. Ne, kaano ba? Idi rabi, Uncle. Inawagan nak ni Paulo idi parbangon. Kuna na nga adda iti emergency room ni Nanang. Ha? Ne, kat
no kagap-gapok laang mat ijay balayo itay. Nasalon at madya inayaw. Kat no nagsarita kami pa itay. Anya? No kasta, saan nga rod apod no nga adda ije ospital ni nanang, angkal? Saan ata at damot ijay balayo itay? Awan mo't imbagbagana ama di tiriknana. No kasta, inulbudan nakla ang gayam ni Paulo. Inulbudan naktikabsat ko, angkal. Nasaya at mat tanagawid kan anak ko. Sa di no tinapnapan am idirabi eh. Di ka man mat nagawid. Ha? Ay, kuha nanang. Naturo ka kaya balay da pare, Abel. Ay, unay kan. Kanayon mat lakit din akas tater aramidam. Apay nagbiro ka iti panggadam. Iti kasta at damat bukod mo akwarta. Unto ka din, nanang. Agbiro kak to. Di kay kadagapura. Makasapulak tulat tayo ti pagtrabahwak. Mala, ingka nga rudon mangan. Imuna akon anangan tanag tumarak iti agas ko. Anya nga itinluto yung amasida, nanang. Ay kat nateng na maiparit mat nga rod ti kanayon a karne kanya. Manay. Ay, nateng matlagid din na kanayon. Makauma. Mabalin mo latamot ti mangluto iti karne asida At damot karne ti baboy ija iref. Agluto kayo man nga rod. Tamaturugak pa'y nanang. Sige, mabiit lang nga rod tamang luto ak iti sida manak ko. Ne, addan samot awag mo. Ha? Ha? Ni Manang Estela mat. Ay katsong batam amangan no adda na patag nga ibaga ti kapsat mo. Hello, Paulo? Kayat kong agsarita ta itinalapat. Kwa, mabalin ka din ngayon maminsan to. Nabambanlugang ngamin. Kahit kung tagina na. Nakasaritak ni Uncle Juanito. Saan kanumot ang ospital ni nanang? Dahil siya gali. Kasto ngamin dahil manang. Inyawit kumutla nga dagos ni nanang. Pasensya ka, nudyak na ibaga dagos. Tinakman aramiden atanga, Paulo. Tiko nang adda ijay emergency room. Ibagam manin nga inyawid mo adagos. Kat isumat kami tipod no manang. Di ka kadagdanag. Tayong gatang ko itaagas ni nanang ti impawit mo. Talaga? Apay ngay nga rod, ako na ni Uncle Juanito ang nasalon at mat ni nanang. Awan mat kano tirikrik naan na. Ay kat amumatan ni nanang, manang. Matibay dayjay. Dinak man ulbudan si ka, Paulo. Di ka kadyagong ungat manang. Talaga laang ngamin akasapulan mi ti extra kwarta. Amumatan. Ado ti paggastusan dito balay. Juan, adda akon dita. Ngam apay ang masapul nga gulbod ka, ha, Paulo? Saan ka gululbod, manang? Put mo ti bagbagak. Mangipaw ikakit di manila. Tani, ado ti utang mi. Masapul ang mabayadan dagi jayan. Tapno pa utangan da kamin tumanen. Ha? Di mo namnamaan apawitan ka pa'y, Paulo. Anya? Kat kasanuway nga rudon ti agas ni nanang. Nukunam adi ka nagpawit, manang. Siya kun mismo ti gumatang iti agas na, Paulo. Ngamin, saan ka matgayam ang mapagtalkan? Ha? Sinayang mula ang ti kwartang impawpawit ko. Kang runaan iti amin. Sinayang mo ti panagtalok nga impaay kukan ka, Paulo. Gat, anya nga iti planom ita, Beshi. Awan pa'y, Beshi. Trabaho lang ta, agurnungak pa'y, sakto agawid iti Pilipinas. Kayat ko asyak ti mga iwan kininanang, kabayatan ti panagbakat na. Iti kas na, mabantayak na imbag. Aywan mayat day ta, Beshi. Sayang mati impaw-paw it mo iti kabsat mo anya. Ginastos na laang gayam iti barkada na. Ay, huwag nga rod, Beshi. No amok lang ko pinagbartala ko man dito'y. Kaysa jay sa bali pa'y atao tinairanod. Hay, wan nga rod Angam anyakay nga rod, nalpasan. Nagastusan iti awan kasaskan na abanag tinagrigrigatam. Talaga akasta ti biyag, Beshi. Wen sa nabali ta masukatan mo ti kwarta. Napat patiglat pati salon at Beshi. Wen oray siyak.
Planok matan ti agawid. Apaman amalpas ti kontrata tayo inton umay atawan. Agpada ta, Beshi. Kasapulak matan ti aginana. Kang runaan iti amin. Panawin kan oras para iti pamilya. Idi nadamag ko ti kasjay nga inararamid ti kabsat ko, jakon pinauitan Apolos. Idirdiretsyo kon kaninanang, ngem kas may nga ina, ikkan nalatamot ti kabsat ko tunggal dumawat daytoy. Isu ano maminsan, limlimitarak metten ti ipawpaw it ko. Awan met kumaparikot iti kwarta. O kilaang met agumatang kadagiti personal agamit na. Isu na laeng tasubrameten ti inaramid ti kabsat ko. Ti pagsakitan launay tinakam ko ket ti panagulbod na tapno magatang na laeng ti kayat na. Saan laeng adayta? Inulbudan nak tapno mailibre na laeng ti barkada na. Ijay ko an amiris asaan nga amin akadaram ket ammo na ti mangrespeto iti nagbannugam. Ket saan agapo takabsat mo wenno parte ti pamilyam at dametan karbanganda amang abuso iti panagtalag ken kinaanos mo. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Stella. Ken ka pagayam, Stella. Husto ka pagayam ko. Saan adakes ti tumulong, ngem di mo itulok nga abuswenda ka. Kang runaan iti amin, di mo ipalubos a mapukaw ti respetom iti mismo abagim, kabayatan ti panagbalin mo anasayaat nga anak ken kabsat. Ti sakripisyo katrumbang nalaang nga ikkan iti pateg, wenno importansya, saan ket nga abuswan. Alakastan pagayam, Stella, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan